Nyankwenye nate agoyo me Peter CBC America awonye modern do afmi asenyenko le miapanu pomo wana ojile Ewenyigba TV pe wana wome kele egbeto ma mia alenkude efa ko be blibla evevode ke pe hadumi bonono pe wana pe akpaji ke ma ache komenemi kocho Unique Star Movie Production pe dodo pe akpaji America nye ngono la ne Unique Star Movie Production yenye do pe ike nana hehe no vi ike wodibe yo agada moja ka fe de pe wana pe akpaji le nu ledio pe wana ma ike nye movie films ka play video pe wana pe akpaji ya wocho wana gede ko de atume le pa ko be plebla evevode keyeme ke wana ike ko de atume pe de wa woten do de ku wi moji to radio pa play TV joga mopo nu wana ume ike odo bublu wo pe do wana abe Unique Star Movie Production ike anabe nyonyo alo nana ike ne le novia do me hena moja ka fe de le ledio pe akpaji gegede wana ye me pa play ensosro kocho wana ye mutia na atin anye wo pe chome pe nu popo wana o kale wana ye ma woten na hehe amebla aton ple edivoson ike wo cho ko je gomodo pe ike fie be wo eje foundation leading go mehana wo pe gegede film production pe wana o mele Ghana to come godo kale Unique Star Movie Production pe dodo mutia woten le den goglombe enimi kenye jojome nunana ike ano de view ametichi o pa ple so help agbeme kokude nto imeke nola alaba waten adejesi le wope suku de pakple agbala sosoro hana agbana no vuvu pe wona ope akpaji kala Unique Star Movie Production pe dodo ye mutia woten wo wona gade wi ko kodare Ewenyigba TV YouTube pe jogan pomo wona oji ke fe be novi gade wa na pogoma le wope popo wona ye woma kala wopen le di pe akpade wa woten dejesi be ametichi ha bon popo le osi yekwa guglo agere school de pe wana woman le open lady pe akpada ike o de ko globe bosike ga troy de school ike fe be aje school de wana goma to go be enye ametichi le pe afode de pe wana woman kale lady mapopo muti alole video mapopo muti ya akpada je sibe enu so sro gede o le mele ike mem bosike be susu metenche ko anyi le so sro pe wana pe akpadio kake ela gbagba jem hena no so sro wana class be ya ten amulo do po akọ do po machonu nwi yike adokochu wana ye mem kale lady pe akpa bubu ham wo tende jesi ale yike de vie machimachi alo ala yike de vie o ten donale apeme yike o moten akla o pe jila o kochu pe afode de wana yo pe akpaji le ayike menovi gedewa wo po le nono meledi ye me yike o de ko globe yo gere an soson alo en fiefie yo no pe akpaji kala jila o pe gele wana ye ma o tende je sibe amayike be ye rufie ye pe vie okra ha moko hare ke abe amayike ne de school Ghana to come pen lady pa wana wuma mutiu ene kala open lady pa akpado ha pekpede amechichi alo dume mechichi unti le miapa gologe elebe nana ye na asumiesi le miapa agbodo wume le open lady pa akpado wa wodejesi alaike no viare ekpede amarenti to epe agbleme le eike me epe nono alo la mesenya wa metinde ejitu yike wo agba yike wo leta to agbleme ye wo eni akoko pe no viel epe afode de wana ope akpaji tale Unique Star Movie Production podo do le pa ko be plebla evode keyema ade nyonyo pakula yo yike ne le sohel ametichu pakula de view do me plus subejemen ntinya yike ukono hena film production alo moja ka fefede de wana ope akpaji a nothing ayejinwi le Ghana to come go de ka chomenua na suzu kosi hena wonto ope agbakakple pomio le ope wana ope akpaji kadamia achole Unique Star Movie Production kamia gano gagamde hadome pa agbano no bubu pa akpaji le Ghana to come godo yike mi ano so helpe hobibli wana yikenya National Science and Maths Quiz pa dodo wana pa akpaji yenye
jojo mengtinu nya pakple akonta pa obli kai na ji le Ghana du comme epese apaika sukulu okatana nya tete na school le Ghana du comme okona goma lema le yike me kata senior high school okpo goma le wona me kenya kita school ye obli pakple prempre college akbada Presbyterian Boys Senior High School ti le wo planu wona mutia ede nyonyo pakple vividodo school vi kanu le amuga no to me kala Ewenyigba TV ben le dio pa akwaje o tengi jesi ba to boba machono yikene kita school ko le wo ya me metende oji ko nya jidula yiko ko do pe eton le pa for de wona mutiwa nyanu bi de kai kanu wo de me yikene Francisca Laminia ete wo de kakle Ewenyigba TV ka wo di ko global elle ne de vie sa de be wo asro agbalika wa cho mo vovo amabu kakle de ka wo akwa de pe agbalanso sro wona me yike wo ado vivien pa agbalanso nya yike wo adasile nchupe nya wo ntile pe agbalanso sro wona pe akpaji kala Ewenyigba TV pododo mutia wo le dento me kle subele pe yike bona wo agare agbalanso do po kakle agbalanso jipo do po yike amayike wo dole agbalanso podoji po ba ya wa tenga ko adamu ko kudo pe afodede wana pe akpaji kana ma chwa potani mi le hado mi gbono no pe wana pe akpaji ke mi ano mi fe nu le dio pa akpaji koko le Ghana du comme godo yike mi atro asile mi pe suku danya unti koko a icho de si be le suku danya pa akpaji le yike me gomo je school what the school cho pe ton over to chi ko dare pe adan ka je gomo le pa ko club bla evo ton yike 2023 enye do dare yike agbana sro ji ko do pe ev yenye Ghana Education Service kakule Ministry of Education kokode etome kada je sibe le pa ko be play bla for the ke la balance nya op akpajia o chodo do rekode etome ikenye median national standardized test ikenye do do ada ikade vi kano le gomje school ako enelia ma wangolom hena uposu sudodo po hena ngoyi le balance nya op akpaji kala wana ye mutia de je sibe le mia pe hadumi gono no pe balance nya ole do po nglo wona o ma do po nglo ga eve ye iji le Ghana to come yikenya wasi pakla BC kenya titina do ponglo kakla gomeje school do ponglo hana gegere titina school ma kala wasi pa akpadia njo jode je sibe ame akpa aton alafa ene bla aton vo ene yinye 3554 wo developer do ponglo wona o mayika uran gomo kuku won pakla novio ke amala fa de kabla andre vo ever yinya 172 wo developer do pomo chuno katama ikapebe mon bo parek maso silepe wona ye mutio kade je siba mai ko ngla titina do pomo ikenya wasi do poa onya dukola nana ado danko akufo ado Vaya sukuvi ka upogume le school de for my hike ni free senior high school pododo wana unti le Ghana dukoma yika dukula ede ko blob ye pojijo le opa for the wana unti kala wana unti ade sibe le do po meto nu pa akpaji le ka motefle amen akpa eton pleji bo son po do ponloma dukula ye be ye ho alo ye ho dem be wo jagba le opo do ponlo be akpaji kala BC pe akpajia novi akpe alafa ene bla ene vo ene alafa aton bla aton vo ene yikanye 444,554 owe nglo do po yikanye BC do po le Ghana to come kala wona pa akpajia wala nfiela wedeke le po do po nglo me ika wopo kala do po nglo pe agbono no majegaji yikanye examination more practices but one of akpaji ka de vi ko fo bla vo aton owe nglo do po le epe ye me yikanye gomeje school pa do po kama yika wala no nan via we aton owe po goma yikanye nese madesi ko nglo BC do po le Ghana do come godo kami apa nkwala bi ga yi morga mi ajumi apa hadu me gbono no pe wona ule Ewenyigba TV jogan pomo wona ojia ako asedo yenye ekie enye nate agbeyo me Peter ye no zime he covenant le to besare ike nele civis ye onyambo dan doga tan happy meeting ponye le mi apa ajogan pomo wona oji no silis ebe English dictionary do po ike adamagbene mi apa nya jo afi udo na gbo le mi apa ajogan pomo wona oji akpene mi le mi apa de ka water